Assalamualaikum. Ayo masak-masak Bu Sri. Bu Sri akeh ngoseng pare. Pare. Engko menune iki tempe mendoan. Bu Sri arek ngolak palem lho, Nak. Ayo dimasukkan banyu sumop. Enggak tuku 5.000 Bu Sri nggih. Iki lho kok. Nyambel kecap. Oh, dicacah-cacah lho. Iki tomat, brambang merah, cabai, iki daun jeruk. Iki alatnya tempe mendang tak gawe, Nak. Loh. Ini tumbar bawang, tak kasih kunyit, tak kasih miri ben mudah enak. Tuh, si turah lho besok dipasangnya. Engko dikasih lagi lho kok. Kering iki. Kering pare. Ayo masukkan ke Nak. Ini tak suci nggih. Langsung ndelok ke kompor masak tempe tadi tak uyai tak bobok inget arep boboke duyai inget bumbune tumbar bawang kita masukkan dulu daun pre siap pasarnya itu langsung diantre kalau tangan kiri suci kalau masaknya di tangan bismillah ya lagi buat tempe tapi tempenya nak ngisi bukan merah tipis. Ini sambil kecap. Sampai tetap gak diulek, ini sih kabeh. Karena santan karo buih harus di slap, langsung diperes. Ayo dimasukin gula aren, Nak. Kulake walus, gulane aren. Ini tadi dikai gula putih saiki ben mantep ya. Kasar kayak daun pandan soalnya wis sarum. Daun pandan busnya ceklek, ketepang untuk gedang. Tak cepet nang nggih. Kan balik tempe. Yuk, tempe cantik. Goreng kedua dibalik, Nak. Astagfirullahaladzim, angel ya. Nggih kuru-kuru nggih, iki lemu-lemu. Dene. Ayo masuk ke santan, iki wis empuk. Santan tak masukkan. Ya, bismillah. Sing iso rojo. Cantik ayam. Itu busuin guys sambal kecap. Sambal kecap itu Sri. Gulanya pasir, gak leh gula aren ke pasir.
enak. Tapi enak. Astagfirullahaladzim. Pilih cabai diiris-iris. Brambangnya merah diiris-iris. Tomat diiris-iris. Ya anak cantik. Sing ngiris cantik kok iki daun jeruk diiris lho. Langsung dikasih kecap. Kecapnya rasa tawon, bedirubung tawon kok. Dikasih garam sedikit, ben mantep. Ini kok tak garam. Nanti ditambahi air. Iki nasi ngirisi mbak kamera ya rajin. Ya, brambangnya rajin. Nasi ngirisi duke ya gede-gede. Dikasih air. Iki airnya mateng, Nak. Uga air galon mateng. Ya, ambil potong loh. Iki makan juga mames sate kambing. Ayo langsung kasih tempe. Tempe itu tak gorengan. Tak piring. Tempe ini masuk garing-garing itu mendoangnya ini apa ini? Tak beli sih kobong takut aku. Kompor pusingnya ki gudin lah saya panggi. Kolak duwe mateng taras saya sih kurang apa jadi? Paten is pas langsung gue ngemis lho. Brambang bawangnya tak oseng dulu. Brambang bawang tak ngono oke ben enak lho. Padahal pun tak mene. Ya bine lombok tak irisi. Brambang murah mak sama. Iki cilik-cilik gede buat 10.000 kilo. Jember duit tuku setengah kilo, 20.000, 40. Terus saya 50 kilo, tidak sih masih bedul jelek. Ini bulannya aren, terong. Iki mang diramsi karo banyunya. Nah, ebine tak gumbah, langsung ebine dimasukkan. Enggak tak gumbah. Harum. Kita dimasukkan lagi ya. Pare. Pakai masaku rasa ayam, garamnya sedikit. Soalnya kayak banyak garam. Diramesin karo garam sedikit aja. Banyak aren. Iya, ambil terong. Gula tak sisir.
adem campur. Kena tempe ini gue sak ndane iki lho. Sing niku dimakan sop Wonogoro iki jare. Iki mau piro nggih? 18. Betul ya, Pak? Yes. Nasi bedulnya sak bakul. Jadi rodino kon. Nanti terakhir kecap ya. Dikasih kecap sedikit aja oke. Oh, mari goreng ya. Kali kecap. Osengnya bebek mateng. Diduk iki lho. Ambune ana ning ebi niki enak, gurih. Ebine kere mana-man. Ayo langsung sarapan, Nak. Ebine sak piring. Wis gotong ngene yuk sarapan. Ada telur 1. Disendok kene sambil kecape. Ayo langsung sarapan yuk. Ayo nak sarapan bareng Bu Sri. Yuk, mari nih Bu Sri. Hari ini ambune strong, ditempe nih Bu Sri. Aku mang godhog-godhog cukup nang lho. Pas dhewe sampe kecap. Pola ibuke tak rasaan jare ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kolak nikmat ya. Kolaknya gulanya aren kartute tak trok terus atik lho. Kolaknya seger banget. Dimakan nanti ya. Kayak mampus gue kayak. Kolaknya sip. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Sarapan bareng Bu Sri. Sampai dalam sarapan nggih. Oh, saya pare gurih. Usen kapare dikai ebi enak banget. Ebi apa teri orang jenenge ngono sampean? Oke, bersih. Yuk, masak ngene nikmat anak. Bersih. Parene gurih banget. Ya tambah parene. Ya. Bu Sri nak masak dino iki nikmate kan. Iki restoran Bu Sri.
Cocok nah anak rawe Bu Sri. Boleh. Sri minum ceretan. Nak, Bu Sri tak lanjut maem, sampai ya maem. Sudah ya. Sampai diikuti video Bu Sri sampai selesai, besok lagi ya. Dah.